Želeli smo da kažemo nešto toliko sramno o oktobru i ovoj divnoj jeseni da se čak i lišće postidelo i dobilo crvenu boju. Zavirimo u učeničke sveske i pronađimo prave stihove. Ovo je novi izazov za vaš komparativ. Sa polaganjem cveća na spomeniku Kosturnica, palim borcima, obeležan je Dan narodnog ustanka makedonskog naroda. Svečano se obratio prisutnima gradonačelnik Zoran Damjanovski, koji je istakao da je Kumanovo grad heroj i da bi takav trebao ostati. 12. oktobra pre 76 godina iz Menkove kolibe krenuo je Karadački partizanski odred u borbi protiv fašizma, a istog dana u oblasti Studene Vode je bio formiran i Kumanovski kozjački odred. U prvim sudarima sa bugarskom vojskom ovi partizanski odredbi su bili razbijeni. Na današnjem obeležavanju Dana narodnog ustanka makedonskog naroda 97-godišnji Ljubomir Spasovski, jedan od preživelih učesnika u narodno-oslobodilačkoj borbi, sećajući se na prošlost, izjavio je da bi trebalo čuvati istoriju makedonskog naroda. Vo vojni od 1944. godina Ja sam otišao u partizane 1944. godine, te sam do 1946. učestvovao u oslobođivanju Kumanova. Ovaj praznik se tradicionalno obeležava na spomeniku Kosturnica gde leže kosti na oko 500 boraca i 8 narodnih heroja iz Kumanova. U svojem obraćanju prisutnima gradonačelnik Zoran Damjanovski je potencirao da je Kumanovo grad heroj i da takav treba da ostane. Polaganjem cveća na spomeniku palih boraca, brojne delegacije su odale počast poginulima u narodno-oslobodilačkoj borbi. Nakon završetka rata u Kumanovskom regionu izgrađeno je 86 spomenika i spomen obeležja u čast stradalim borcima, a veći deo njih je u celini ili delimično oštećen. U osnovnoj školi Toli Zordumis održala se bogata kulturno-umetnička manifestacija povodom Dečije nedelje, kao i prijem prvaka, a sve to je bilo organizovano od strane dece. Sa bogatim kulturno-umetničkim programom u osnovnoj školi Toli Zordumis proslavljen je prijem prvaka u dečijoj organizaciji, međutim i obeležena je i Dečija nedelja. Tim povodom su se u prošlom periodu u školi održale različite radionice, napravljeni su produkti koji su se danas našli pred prisutnima. Drugarčinjata od 1. do 5. odelenije će ih pozdravati. Drugari od 1. do 5. razreda će ih pozdraviti i predstavit će im se sa nekim tačkama kako bi proslavili ovaj dan. Naša škola je dvojezična. Postoji velika saradnja. Sve radionice koje su bile predviđene zajedno su bile sprovedene sa nastavnicima sa albanskog jezika. Svi su učestvovali aktivno, kod dece je bio veliki interes i želja. Motivisani su. Mislim da je ovo njihovo delo i da se vidi krajnji produkt. Želim da izrazim zahvalnost i da pohvalim sve zaposlene koji su aktivno učestvovali u prošloj nedelji, sve nastavnike koji su se velikim entuzijazmom i profesionalnošću napravili sve kako bi ova Dečija nedelja protekla nezaboravno. Povodom Dečije nedelje škola je organizovala veliki broj manifestacija, međutim kao kruna svega je bila završna predstava. Novi direktor je učenicima čestitao prijem u dečijoj organizaciji i poželeo im je mirno i bezbrižno detinjstvo. Prvu revijalnu vožnju po Kozjačkom regionu su organizovala 2 off-road društva iz grada. Na reliju su učestvovali zaljubljenici ovog sporta iz Kumanova, Krive Palanke, Štipa, Strumice i Kočana. Oni su imali mogućnost da prođu kroz predele Pelinca, Žegljana, Dlabočice, German, Kokino i Strnovac. 30 terenskih vozila i takođe oko 30 cross motora je učestvovalo na prvoj revijalnoj vožnji na Kozjačkom regionu, koja se održala 11. oktobra. Povodom obeležavanja 11. oktobra bila je organizovana od strane društva Off-Road Klub Kumanovo i MK Hard Enduro Kumanovo. Oni su prošli više od 80 km kroz prekrasne planinske predele, počevši od Pelinca preko Žegljana, Dlabočice, German, Observatorije Kokino, Banja Strnovac, kako bi ruta završila ponovo pred Memorijalnim centrom Antifašističke skupštine Narodnog oslobođenja Makedonije. Za prvi put ova godina će bude probna godina za ovo druženje.
Ova godina će biti probna za druženje ovakvog tipa. Nadamo se da će naredna godina imati više posetioca. Bilo je gostiju iz Skoplja, Strumice, Kočana, Palanke, tako da je za sada dobro. Najbitnije je što nije imalo nikakvih incidenata. Sve je prošlo kako treba, što je i najvažnije. Bukvalno ovakvih manifestacija nema. Ovo je sve samo inicijativno od strane našeg društva i uz pomoć gostiju, kojima se zahvaljujemo što su nam dali podršku da sve ovo uspe. Organizatori se nadaju da će ova sportska manifestacija narednih godina postati tradicija i da će dobiti dimenziju privlačenja što većeg broja zaljubljenika u ovaj sport. Ljubitelji pozorišne umetnosti imali su mogućnost da uživaju u predstavi Najluđa noć, koju je odigrala ekipa iz agencije Prizor iz Beograda i Srbije. Najluđa noć je naslov predstave koju je sinoć odigrala pozorišna ekipa iz agencije Prizor iz Beograda i Srbije u okviru 20. izdanja festivala Dani komedije. Komedija koja je u režiji Branka Kostića, a po tekstu Stevana Vasića pred kumanovskom publikom odigrali su je Milenko Pavlov, Ljiljana Đurić, Marijana Micić i Gojko Baletić. Glumci su izrazili zadovoljstvo na reakciju publike. Divno, da, kao što ste rekli, prvi put sam u Kumanovu, mnogo je publike bilo i nisam znala da je publika ovako divna, čula sam, ali su stvarno od prvog trenutka reagovali kako smo mogli samo da poželimo, pa do samog kraja smejali su se i ja se nadam da im je bilo zabavno, to je i cilj bio, pošto je komedija u pitanju, pa da izađu sa osmehom na licu. Ja nisam prvi put u Kumanovu, ali prvi put igram u Kumanovu, a prvi put sam bila još u nekoj bivšoj državi, jako davno je to bilo, 77. godine. Tako da promenio se mnogo grad na bolje. Reakcije su bile divne, nema nikakve jezičke barijere, prihvatali su sve naše šale, štoseve u samoj predstavi, u tekstu, tako da su izvanredna publika. Ja recimo želim da dođem i drugi put. Predstava je o životu starog bračnog para koji se stalno okrivljava za neverstvo. Supruga organizuje agenciju koja na osnovu poligrafa treba da otkrije istinu, međutim to izaziva nova neshvatanja i zaplete, budući da je vlasnik agencije umešan u porodične odnose para. Mi smo stariji bračni par, tako da igrom slučaja smo od početka do kraja na sceni, kolega Milenko Pavlov i ja, ali mislim da su podjednako važni svi u ovom komadu. Pa jedna mlada tako sekretarica u jednoj firmi, to igram, koja ni sama je zaljubljena u šefa, pa sad ne zna da li da ga brani, da li da ga ne brani, ali oni su tu došli da uzmu pare, da odrade što treba i ja to podržavam, odnosno lik moj to podržava i to je to. U okviru festivala Kumanovci su imali mogućnost da vide i predstavu Drž ne daj istoimene ekipe iz Novog Sada i Srbije. Ova predstava je u režiji Maje Grgić. U Kulturnom centru održana je promocija romana Vez jedne mladosti, autorke Teodore Cvetković. Knjigu izdaje KUD Srpski vez kao deo projekta Čuvari kulturnog nasleđa, mladi i tradicija u funkciji regionalne saradnje, koji je direktno podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, odnosno od strane Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Vez jedne mladosti je prvi roman mlade autorke Teodore Cvetković koji je promovisan u Kulturnom centru u Kumanovu. 20-godišnja studentkinja Filozofskog fakulteta u Skoplju, član Kulturno-umetničkog društva Srpski vez, već 4 godina priprema ovu knjigu, a u njoj piše o običajima i tradiciji Srba. Inspiraciju dobija od putovanja i nastupa samih članova Srpskog veza. Konkretno u ovom romanu sam dobila ideju onako čisto slučajno, ali sam uvek voljela što sam deo od Srpskog veza i tako oni su me potakli da pišem o njima. Kad se završavala svaka proba, ja sam pisala nešto lepo o njima, ono što mi je bilo, što mi je ostalo onako najlepše u sećanju. I onda sam to sve pretočila u jedan ovako veliki roman. Tu su kao mogu nešto da kažem više što se radi u romanu, tako da tu sam stavila jednu priču o jednoj ljubavi, znači jedna devojčica se zaljubljuje u momaka, a taj momak igra u Srpskom vezu, pa se tu rađa jedna ljubav. To je sa jedne strane, sa druge strane opisujem porodicu, tradiciju, celo srpstvo, znači običaje, narodne nošnje, znači to je meni onako, jako sam voljela još od malena te stvari i to sam sve upisala u knjigu onako kako je meni bilo drago, kako sam ja to zamislila.
Predsednik Kulturno-umetničkog društva Dalibor Kitanović kaže da su građani Kumanova dosta informisani o folkloru, tradiciji i narodnoj nošnji srpskog naroda. Ova knjiga nije od juče, nego je skoro 4 godine pisana, tako da Teodora Cvetković je krenula da piše, bila inspirirana od sam Kut, tako da ima u knjizi prvi predsednik ovog društva, moram da ga pomenem, Goran Stojković. Nakon toga sam došao ja, čak i to je pisano u knjizi, isto tako pisana je, ima dosta ljubavi, dosta druženja, tako da knjiga je i vesela i tužna i inspirativna u isto vreme. Isto toga moram da kažem da je ova knjiga deo jednog velikog projekta našeg društva, projekat koji se zove Čuvari kulturnog nasleđa, mladi tradicije u funkciji očuvanja kulture i kulturi folklora u Republici Makedoniji u Kumanovu. Znači, ovaj projekat je podržala Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, tako da je finansijski pomoglo da se realizira štampanje i ova promocija knjige. U skladu sa projektom ovo je jedna aktivnost, do nove godine imat ćemo svoju radionicu i svoju književnu i dramsku sekciju. To je priča o devojci koja uči školu, srednju školu, 4. godinu, koja se sprema da se upusti u život. To je priča o Kumanovu, to je priča o porodicama u Kumanovu, kako žive. Znači, imamo zaista jedan mali presek jednog vremena zadnjih 3-4 godina u Kumanovu, život Srba. Međutim, on ide dalje od toga, samo kumanovskog i samo naših veza i druženja sa vezom i dalje od te ljubavi i odlazi u kraju odakle počinče njena porodica, znači njen otac, to je Stara planina, se zove Crni vrh, gde u stvari imamo najesencijalna sećanja i misli koje sve nas povezuju tako što smo svi vrlo duboko povezani sa svojim korenjima. Nakon promocije projektiran je dokumentarni film Vi idite, ja neću režisera Hadži Aleksandra Đurića, koji je zasnovan na romanu Letopis novog kosovskog raspeća mitropolita Amfilohija. Ženski rukometaški klub Kumanovo je obezbedio još jednu pobedu u okviru domaće ženske rukometaške lige, otkako je na domaćem terenu savladao sastav Vardar juniora. Sledeću utakmicu Kumanovke će odigrati u nedelju protiv sastava Metalurga. Sa rezultatom 38-24 rukometaši Kumanova su na domaćem terenu obezbedili ubedljivu pobedu protiv Vardar juniora u okviru ženske rukometaške super lige. Odličan početak pokazale su izabranice trenera Antonija Ivanovskog, koje su povele sa 4-0 još na samom početku utakmice, čime je Vardar bio onemogućen da se vrati u igru. I u drugom delu susreta takođe je vodio domaćin, povećavajući svoju prednost koja je postala i dvocifrena. Reprezentativka Aleksandra Borisovska briljirala je sa 7 poena, a iza nje je Peovska sa golom manje. Po 5 realizovanih pogodaka zabeležile su Marković, Kiprijanovska i Kostadinovska, dok u timu gostiju što se tiče golova najefikasnija je bila Gičevska. Našите rukometarki dalo sve od sebe maksimum. Naše rukometašice su dale sve od sebe, protivnika smo, mogu reći, deklasirali. Ovaj protivnik možda izgleda dosta mlado, mada u svom sastavu Vardar ima 3 seniorke reprezentativke, 5 mladih reprezentativki i 3-4 juniorke reprezentativke, što znači da je ceo sastav reprezentacija Makedonije u 3 konkurencije. Prezadovoljan sam i igrom i motivacijom i borbenošću devojaka. Mnogo mi je drago što igram vo ekipa što je ovaka borbena i koja što igra s ogromno srce. Veoma mi je drago što igram u ekipi koja je toliko borbena i koja igra sa velikim srcem. Pokazale smo karakter, disciplinu, dominirale smo na celoj utakmici, što pokazuje i rezultat. Mislim da smo na dobrom putu, sada smo na drugom mestu i mislim da ćemo istrajati do kraja i da ćemo zadržati ovu poziciju. Pokažavme dobra igra ovaj nadprevar. Moram reći da smo dobro igrale na ovoj utakmici, kako u napadu, tako i u odbrani. Mislim da smo se borile kroz celu utakmicu od prve do poslednje sekunde, što se vidi i po rezultatu. Nadam se da ćemo izdržati do kraja ove polusezone kako bi zadržale drugu poziciju za koju mislim da smo favoriti. Sledeću utakmicu rukometašice će igrati u nedelju sa Metalurgom na njihovom terenu.
Zamenice su vrsta promenljivih reči koje upućuju na lica, predmete i osobine. Sve zamenice se dele na imeničke i pridevske. Imeničke su lične zamenice, lična zamenica svakog lica sebe se i nelične imeničke zamenice koje mogu da budu upitne, neodređene, odrične i opšte. Što se tiče pridevskih zamenica, one su sledeće: prisvojne, pokazne, upitno odnosne, neodređene, odrične i opšte. Imeničke zamenice su samostalne reči, baš kao i imenice. Zbog sličnosti su i nazvane imeničkim i mogu samostalno da se koriste. Lične zamenice su reči kojima se upućuje na učesnike u govorne situacije, na govornika, sagovornika i lice ili predmet o kome se govori. One pripadaju grupi promenljivih reči, tako da kod njih razlikujemo rod, broj i padež. Ovako se menjaju lične zamenice. U jednini u prvom licu imamo sledeću promenu: ja, mene, me, meni, mi, mnom, meni. U drugom licu ti, te, tebe, ti, tobom, tebi. U množini u prvom licu mi, nas, nama, nam, nas, nama, nama. U drugom licu množine vi, vas, vama, vam, vas, vi, vama, vama. U trećem licu u muškom rodu jednine on, njega, ga, njemu, mu, njega, ga, njim, njemu. U srednjem rodu jednine ono, njega, ga, njemu, mu, njega, ga, njim, njemu. U ženskom rodu jednine ona, nje, je, njoj, joj, nju, ju, njom, njoj. U množini u muškom rodu oni, njih, ih, njima, im, njih, ih, njima, njima. U srednjem rodu množine ona, njih, ih, njima, im, njim, ih, njima, njima i u ženskom one, njih, ih, njima, im, njih, ih, njima, njima. Prvo i treće lice nemaju oblike vokativa, već on samo postoji za drugo lice. Zato što je sasvim prirodno obraćati se drugom licu, dok je neprirodno obraćati se prvom licu, to jest onome koji govori, odnosno sebi, ili trećem licu koje nije prisutno. Zamenica trećeg lica ima oblike za sva tri roda i oba broja samo u nominativu. U ostalim padežima oblici su isti za muški i srednji rod u jednini, a za sva tri roda u množini. U genitivu, dativu i akuzativu jednine i množine lične zamenice imaju duže i kraće oblike. Kraći oblici se češće upotrebljavaju. Primeri su sledeći: pomozio joj da uradi domaći zadatak. Reći ću mu sutra da svrati do biblioteke. Mislim da sam ga juče videla u parku. Duži oblici se koriste kada želimo posebno da istaknemo lice na koje se zamenica upućuje. Primer za ovo bi bio sledeći: samo ću tebi otvoreno reći o čemu se radi. Ili kada rečenica počinje ličnom zamenicom: meni trenutno ne treba ništa. Zbog izborne tišine ne možemo vam ponuditi gosta, ali sasvim je moguće da ste baš u ovom trenutku uključili TV prijemnik. Uz poziv da nas gledate u repriznim izdanjima ili na YouTube kanalu Televizije Plus, mi vam se nikada ne možemo razdužiti zbog vaše pažnje. Pa pišite dug. Vidimo se sljedeći put.